omuntu oshabe sente ebyo nabigambirwa mu ishazi ry'abatura ba Kashozi division no muri Sheema municipality eribiritebekanisiibwa mu ishenjero Dickson Kateshumba okuganira hari manifesto ya NRM hamwe no kureba ibiteekateeko by'abantu ba burije ati akabitwara mu ishenjero bati abantu nukwe kutera ekiborogo ngo parish development mode yabireizire kuyamba aboro eriyo netungura abagiga rero aboro nibabera cumwa aboro ahabwe bitugebera kubashabwa babakwire ezitahikire miriyooni Mugarukyeyo bazwizuze Kamuntu Agacencwire yarabara bemeruka hamwe n'abakamasho officers ngo bareke kujumisa government habwo kuba buri kwezi n'abahebwa sente za date z'urukwingana emitwaro 10 okuyamba abantu kubatasiyo mu system operations costs za parish development board government niyo kwishasha iyo ko muntu ezabona kukaza miliyoni yawe emwe ukaza kuzikozesa ukagaruka ukashasha konka Gasozi West na Central na East abarumu politics zabo na nabantu kugira ngo noyanga umuntu mwanga kumuhe sente na PDM ubutamanya ngo ba chairman LC2 ninga kachiko aka PDC Kalumuna Town Agent kugira ngo nuho bakamabe sente abanyishenjera habwa district ya Sheema bajumirira abo bona abarukurwansa program za government hamwe no kureta imparana zabo omuntu nguka yo muntu waburijo wabo ryaha utakatandika politics katesti nikuza kureka korra abantu na nyaki nkiza kusibaha nino ndakaruruka emyaka 26 na nabarukuzo kwe bakajya mu benda kwesima nbenda karuru mubareke maze mbetororo rwiro rwa Kiromana tuzakuragara mwahe mvumuro kuri ayi mutakwika itwe mugire mutita mureke kuriya tuzaye tuvuruge tu konka kandi tutakaba twatandika kuvuruga mukatandika nimwe mukatuvuruga abanyishenjero ho nabarabwira batura ku rw'umuturo bakasimuka bakazahamuranga gwa president wanga kurebera rutoki rwawe utubakanduka uti neibana zo munyanja ibyo tubirije mu akwana mbere mesa development kambera ngwaga amahanga gakuzire sente tuba kuzitungira hanki ahangaro no kutoba kandi tutambwire twareba mbwe nabeshengereza ka sente karatonyemo hino ibe mbatugambira ngo hino wakatungire miliyoni emwe ngo yagenda mushije nyineka yabura hena kwezi 3 kuzagaruka kayine mitwareki ebi mbwe neza zikakora mazima abatura Bagacencwire bayotombwitara babiyo kwerinda mu district ya Sheema ngo bahujiro mu kumeta uniyo ngabati ebyaro bavugaho kandi RDC Bagacencwire itoba security we are very few on ground kandi ntakiziri my predecessor RDC cyerere akaba yizira mwataho resolutions nungi zikaba yamba twagira ati resolution zezumatireho we revive them and we continue with them nabwanyu mu myishenjero kazinya Kikongora hira abakozi ba government aba Kashozi ka division TV ngo bagume barebere hejuru kufu mu ihanga urare bonyakiye bari kahangaro muri Sheema gasha kwa Mike atwakire